Pie Jehovah Tsali. Nie temie se jego, keko mu zapuzaye pie Jehovah Tsali. Pie Jehovah Tsali, puzai ngulie kez terhuse. Makakasha se Whuorie, di pukilionu Whuorie. Keme safeni sedi Jehovah rashulichie, kizu pete, pomhozunu peazolie. Jesu Christa zanu. Kie Kehu Kethezie nidi Niepuuzha Jehovah Thejasanuo kanisidi utsa perpete Kelusuwe. Jie uko keze Tsaliku hitenie kenie hautsudi Niepuuzha Tsali Tsali Krüta Kethezie Ili Thejasanuo Kesiezie mu no Khrietsonyü Whuorie unibu puti selido. Mulino petition halido. Niepu anke gole geshe ango torzo legezi tolielo kretemeko tsebie dimeloginu Dikesinu mavaje koikesha
je Vipralhou. Kethodie Kephrü Noudi Thinuokhrieü Tseikha Whuorie Vilalhou Noudi Kechakechü Vipralhou Kesiezie Kehou Mechü Tsali Dr. Medongulie Tseikha Hakobu Kesiezie share puti selido. Seyete Kerüsuo tute Kerüsuo bununu mefekenye. Seyete Kerüsuo tute Kerüsuo kusoku bununu mefekenye. Diekepu bus pie fekinu shekeli. Sidi uko kepenyefe Diekepu sevori David ve sola fekipo tsepigabau no kaslie. Sisi uko Kerüsuo mu Vipralhou tsepie kepenyefe mhodze. Siro David Kerüsuo mu Vipralhou kasekewasie. Pue Jehovahsanu jabie temikotze. Pue Jehovahsanu jabie temikotze. Sidi Israel pete tepfumie mu tenumiri mie puopuogi Miakra dapuo. Thinuokhrieü mu kube kropupo kezashe. Sizomone pue leviko hobu Jehovah Diekepu mhodzenu Tsali tsekediola kedalie. Jehovah Israel kepenyofe cha Thejasanuo mu tsekediola. Krüta Asaf po Sisoko Zachariah Jeiel Shemiramot Jehiel Matithia Eliab Benaiah Obed Edom mu Jeiel Hakobu hebu por herketsekose Asafe Mereniku kekri kediola mu pozievo Banaya mu Jahaziel unyebu kepenyofe Diekepu mhodzenu Kethezie zo kedio chilie. David Kethezie kakese chili. Nye David Asaf mu po sieze Ruokuolhoulie Thekha Tsali chibie. Jehovah kise kedio keda kerie tochilie. Hey Jehovah Thejasanuo Bazhakese temie dono pomhatoko pesishelie. Buki kelishelie. Thekha Tsali che bukishelie. Pomhato ungozgopie peteki bushelie. Bazhakese sau tsepejalie. Jehovah feya kazako nubu uniliche. Jehovah mu pukekuofelie. Po Bazhakese fesizolie. Po ungo tochikese rekraslie. Po ungom hatochikese mu pomha pepikese Dikon. Hare pukitu Israel meko. Jacob nyonyoko. Pue kedakeliko. Pue Jehovah uko kepenyofe pomha pepikese ko kizepetenu. Po Diekepu Kechakechü rekratulie. Po Kechakechü ko tepu Niepuuzha kasewa ketako. Po Abraham ze Diekepu Isaki resedi prakesu. Tezo putuidi Jacob ki prakese. Israel ze Kechakechü ke Diekepu chidi pukese. Akanan kidze kapie nyetsudio. Nyebu kaye nyevie tsudio di si. Uko temye ketsakiwe matomo. Sidi kidzunu solhimi ritse. Rohu seye ponunu kekripunu vo. Kedi ravie ponunu kekripu kivo. Po mye poburi uko pesemo. Uko la pue kedikori kerhewa di puketse. A kedakele ko bi hezoje. A siete kesiko pesehie si.
Look to the Kethezie, Kerüsuo Kire bunu Kephrü. Look to the Kethezie, Kerüsuo Kire bunu Kephrü. Bazhakese tupi gabau, Jisu Mpaketse Miakra Tsepevigese. Siro Jisu Jerusalem nu Whuorie po Samaria mu Galil ni Tiri nu Whuorie. Sidi po Nanu leze Mpaketse Miakra po ki Whuorie. Mu uko Kephrü nu tha. Sitze uko Sachü di xie. Jisu Vipralhou. Heko ngume Thinuokhrieü. Sitze po uko ngusdi xie uko ki. Nieko Thejasanuo Zievokobu nieko Mechü. Sidi uko Thejasanuo uko Kechakechü da. Sakise uko Niepuuzha po Kechakechü da nguli di. Melie po Khrietsonyü Kephru Khedi lavorta. Siro pochu Jisu piki zerefzali di po Thejasanuo da. Mu po Samaria mi po. Sitze Jisu xie Miakra tsakemene samome. Siro mi tefko kira votaga. Kire chazumi haurabi xie ke krimi puri lavor uke penufut semotaga. Sidi posuki xielie di tovodalie. Nke peletio Ntsakemene wateho sida. Xielie di tovodalie. Nke peletio Ntsakemene wateho sida. Whuorie kendra Diekepu nyafaki umeji melodewe. Heko Khrietsonyü Reiduakeza kemesa anipuapo Jehovah. Tisozakesa puti bavdopo makere Whuorie. Nipu he Thejasanuo tawe. Jedo no ntisotiniki petupe sope jebe ninyoko vapel jese heko nutsepe mekese kemhedi kelhoke hiro ropfa hatwa Diekepu. No heko kepenyo pfekete muno heko kiekeshü muno jabi heko Tseikha heko resusi si mo peledi Tseikha Thejasanuo di mhozunu Whuorie nipu mhozunu balitewe. No nyoko Whuorie no heko me hosedi no nyoko ngume jesaji di jabe nyoko tsuji. Nipu heko kevi miemole heko pete gore Kethodie pre heko pete ke pomami prele no heko mipugoche ke lu heko je heko lisu si prekese ke penufut Jehovah no sowe de nipu heko Kethodie no heko kiekeshü no heko ngume jekeshü heko heko nidi Whuorie mhozunu Tseikha Thejasanuo mo Bazhakese di heko mengudi Whuorie balitewe no heko Kecharnedi heko Kechakelabi heko tsuji. Putianaha heko mhozunu Bazhakese ko nyoko humi ki zunu upiekeme sikireri utupvalia regese Miari Kruhilie gen Zakese, Tepi Shiketoko Purifadim Hodzen of Baliviwe. Nipu, Upi Meshia Gazami, Gemeshia Gazami Bunkin of Whuorie, Lilianusa, no Ger Libiasukots Satuasa, no Piel Huatuasa, Jedon Yoko, Upi Gemesikere, Utopfe, Ujeka Zasadim Hodzen of Worketoko, no Sokos Ngumeshi Sachi. Temieho nipu ukelhunu, ujedze unutopfe, kemenga morimi gidjaketuri,
Whuorie utu fe Bazhakese te Miakra utu fe Miakri punnemogese Miakri ke zaliers regese shikese pierisedi moden robot Mechü Niepuuzha no nyonyoko Niepuuzha releasiru no jabe nyonyoko tse kerliga pe ko kelnu se no ne pe ko tse ke kilomene anipudisu no puse no ke zme ke tofme ke menga ke same mi usa promoketame no sokoso Kethozo ke no puse zero nyonyoko bo che donginu ke krungulije ke kongulije ke tepfungulije ke merungulije ke ningulije shidiubu ke lohosedi o melo rofepetebie ntsentejiedi nkredi lulije nipo heko kidzanaha ke lu Miakra la heko nunneya Miakra tsadi heko meria nipo no jabi heko tsukese Thejasanuo serlepe zalimodi heko ki zinu ki skini kuri ki zinu vienyara kuri skori fme hume jedi heko kerli jedi tison yesokori hoketyo heko ke lunshike tsatiri nige towe no heko bu nkinum hake tosiliji nsakemo kini nsakemo mahatosoko ginu kerlingul those sokoso ngukeli ginu nipu heko nurel those sokoso ngule zo shuri krapie likhoke panu sowake no soserpuse slano no nipu heko kipu ke sakim hedi nieko nipu ke hubri ke penyupe ke di mupo ke mia thoso se fepe religie Dinon Jesus heko kipusowe nyonyoko buche do dia harder krasadi heko buki jinu nipu keleke me do ke me huke me ngusuko sakapi heko shita sawadi heko buke pe nyopfe nke dia thoke me thomon ke dia ha kralimu sopi heko ki nichli ketyo sopi heko vichli ketyo no jape nyonyoko pe tekal no soche Solomon ke diu pore ki jinu ki skini peter ngule ki jinu hasim haler korngule ki jinu putsopo mo po nipu menguso ko sa pette korngule depgon rokramoketa nsapramoketa ginu po pokel hunu po chake me je po Kethezie po Diekepu sovordi po ngukile soko sa pette ke me thozoda soko sa ke me thoshir ke me thozoda soko ati krepu hoket Hoketu kem hizota so people vietalik depo nigelisus religelisus ngule moketala nsaphrkamo kinikel hum hatosukose nipu thajabamo zero nyonyoko buche don ke dia thoke mi thonke di how rkrapesu di hekobu sobi heko kinichlik to thajabe nyonyoko tsmo heko crossakelichliche nipu No nyonyoko Israel meko kipuse Nieko adiezele azonutule Nieko tevizatir vatamo tezazatir vatamo der nieko adiekakesa zelero Nieko buki zeke view po sisukose retsmu kritiodi no susa pusa No uko kipuka sakim hedi Egyptno uko kelhutiki uko liet Jesus chere uko bu upiginu Zogop pievodi sokosa tekepelhodi tsumukye di lvor de no ko zefordi ki zke vibo no saketyo tetsusunusa ernasonusa no tajaka saketyo ukobum hatsomo zoshiri no tignu tiperosadi sokosa butcherdi mahape tepel husake sokosa vasadi sokosa pusi virtually ukobutsumukidi look at tegodo lurdo get unido get non nyoko kipusuwe nipo hekorte Nipu Jesus Christa ke kringu ke me joginu hekorim peledi hekorto parletowe no heko ke luno job heko tsakasa heko tsumozo shiri heko pfumozo shiri no heko ke luno heko ke chukel lo heko tsa vakoripi heko tsate heko bu me me ngomodi heko bu heko ke luno kun hebore
Khedamodi Hekoki Crusade Heko Nibakaza non Thejasanuo Ninyoko Niakra Sedi Unidi Thejidi Vordim Hodun Bawe no Bava Dohnor Heko Zebalidi Jabi Heko Sedi Hekobu Heko Kelhunu Thejako Sedi Heko Didi Luci no Hekon Thejako Sedi Huliliro no Penuri Der Hari no Jabi Ninyoko Sotiosa Thejakavi Kopi Heko Kechuke Lutsosa Hekobu Mitsadal Hosa Hekobu Zutsosa Hekobuke New Sadal Hosa Hekobuke Riu Sotosa non Thejakavi Kopi Hekotsa Hekoza Heko Yatsaway Nyoko Kethezie Kepeshie Kenisadim Honda Vorka Bakim Hedi not yet Dabava Dohan Hekotsa Peku Heko Krolosedi Hekobu Heko Kelhori Focus sapiens la, Kake salapiens la, Diazesadi Hekobun Teja, no Heko Kipuke Sosokos, Zemukidi Hekobu Hekokel Lunu, Hekokel Lusedi Heko Nidi, Centesian Zapun Yesadi Lovoje, Bava Dahnu, Niepuuzha Hekom Hodun Vorkelikimidi, Heko Rosho Kekriketsoko, Ketokeri Diagor Prelete, Zaligor Savatio, Ketokeri. Diagor Savardi Heko Vatsatio, no Japi Nyokotche, Jedo Nyonkitio Lieto, Ruokuovilie Nipu Passer, Pro Nipu, Kepenyufu Kerkrata, Khrietsonyü Sebi Heko Hekobu Heko Fakasa Heko Kakasabi, Ntsadin Zediati Dikoka Salakeli, how Hariseti Heko Tsepeku, Heko Tsek Berhilakeli, Heko Tsekatepulakeli, Hekobu Heko Kelhu Kakasalapi, Ntsaka Salakeli Tipusachi, Ntejapi, Heko Petetsamo Hekobu, Ntejako Seti Heko Nidi, Nkitiasano Vorkelikemi, Nkiliono Vorkelikemi, Hekobu Heko Nidi, Heko Kiteki no Lavolikevi, Tejapi. Kehou mo heko ngume heko Krüta heko haliketao heko kelake liu Jesu Christa zasedi ke Kire ke masaka Niepuuzha po Jovanki mahako pete nguke me jete chamo heko me jimaloso Yahweh. Amen.
Niepuuzha petela Tetseteru Kethezie Niepuuzha Kiekeshü tipo selido Ndu Kethezie ninu Makengulie hamhe Kemeye to Kenimhizu Kekra ngulie Rakaro Kehuokhrieü no Kethezie Ruokuolie sekevor Rakangulie so Seretenie nihidie pengu krigenidi hitata. Lak seretenie nihidie pengu krigenidi hitata. Thekha Tsali Kehou nie hitata se Kriesedi hidie. Petekasa so sereteta niemefeteta Kriesurudi mefe. Lak sereteta, niemefeteta, Kriesurudi mefe. Petseko menyodi tulabie kepesi selido. Ugo leli kivibosa, lak sereteta, jie ndu. Uto keni sepra savor nipu Thejasanuo. Kutsukuri Kekhrangulie, Telha Kekhrangulie. Hasi pie Kekhrangulie, mu ganya pie Kekhrangulie ho. Kehuzanuo mu Kechakechü hodozanu Niepuuzha Niepuuzha jabie peteko tsele mu Niepuuzha ze tulidi po Thejasanuo tulie tene Kehuzanuo ri mori atho
Nieko Kethezie Putsiwa Krie Niepuuzha Ugo Ruokuolhoulie Lilie Mu Niepuuzha Thejasanuo Tiene Niepuuzha Zabie Kepelimego Ruokuolhoulie Zi Presa Tiene Ugo Ma Se Niepuuzha Thejasanuo Thejasanuo Miho Ndu Jidogo Sevorzo Limoro Mu Kasakeduho Basaro Tseikha Susa Hibibadi Thejasanuo Kezo Krubibado Mu Whuorie Kasalivi Geza Sedi Pesisaya Jie Ugo Hakengu Geza Mu Kepesi Geza Ti Balido Jido Ukehunu Dikon Nipu Kerüsuo Hanu Luo Tsasata Ugobu Puti Selido Hakengu Liedaro Petego Kora Hagitalidi Ugo Nipu Tejido Hakengu Keligula Katsatsalida Zapuza ye Kerini Bu Jehovah Nteja Kevigulam Pejewe Nipu no Hikor Shugoli Lidi Jabi Hikotsuche
Sanuno hedi come Khrietsonyü Hachau Tseno in Saputsageto, Chidori Lio Tsadim Hakungusuko Jabe, Utsamu Kipunisachi. Hakunguli Hako Sedi in Kedilia Totsubezali. Niepuuzha Kerüsuo Severance, Whuorie in Kinu Thejasanuo. Mi poribu poribila kitigenu foda hichi. Mi pette kubo nipu nzedi munke niuzedi kinu vokeli tsechi. Galageli nipu Jesu Christa zano chawe. Amen. Diekepu sike zetibu be Kehou ketuve enoli sorro vignot sasedo. Jesu Christa Ruokuolhoulie Kenise pete ke luse Yahweh. Jipie Jacques here and Krüta Belho, Assistant Pastor Mu enoli Medongulie Khedi Tsali Kenise Niepuuzha Yamu Niepejiri va Pushethaseje. Niepuuzha. Pedeze pratsukevor and no Vipralhou Home. Jipieza tepfen he Niepuuzha generalite Ruokuolhoulie thomiko morkeshoko Bazhakese betela mu utse premieko vo tenu tu pelio kese betela Kiekhrü Kephrzy Kesiezie Kechando ukova rakasabaje Kia tseduo keze lead Ruokuovilie Pehuo nyove Vilalhou nyo Pehuo mu imli meren Jipie Jacques sorun he bakere poki nko kihuki nunu kemesaki ya tsetuoya Kiekhrü utse prepetebu vor jabe ukotsejedi beteko kise Yahweh. DJ he sorumu smhoko Kehula Tsali dodze kebao Thekha dodze Thelau BMC nunu dodze duoya selache do Kehushe hakinu keseledi leda ketuose zapunu kepekro kebako Kesiezie. Thejasanuo Kehou Basse Kehou no Pastor Dr. Ruokuovilie Satsa Niepuuzha se Japutsesedio Kerüsuo no Peteko Kielase Yahweh. Kehou kikesa ketse Kephrü do Jacques Jipie Jacques soruz badieki Kehou kinunu Kehou ketuase tsepreko Kekrolase Kehou kikesaola renyoli pie Kikhrü popo khasekebao Kikhrü ho pilemobaro nyeya pileje di Kesiezie siro miliuri piledi Kephrü hisen kebamibu piepe Kephrü hiseje di hudo kitsanu chase Yahweh. Jipieza kere tepfe mu mepfe dilekivi unagami kidzenu Ruokuovilie tiche kripo di hepengu keta Kehou duoya how pemedi jaz Kechakechü tiunu unagamiela mu NBCC tiche kripo di hepengu ni Kehou la Niepuuzha Kekröcha duoya peteko kielase Kechakechü ti bapengu. Jido Niepuuzha dodze pieba mu Kehou pori sevo nikiti kinu miho tsese morshoro Kehou shepile kivi se Kesiezie. Vorkeze Niepuuzha du ABCC ulhu kriketa ko ti soja mu hau pemedi enoli Kethodie Kire Associate Pastor Niepuuzha se Japutsesedio Thejasanuo Kehou mu vorkeze Niepuuzha du Kerüsuo la vorke pekrojedi peteko kise Yahweh Niepuuzha. Kethodie Ketherie Pergezu Palido. Jido Pergeturo Seyeje Kerüsuo to Thekha Tsali Kusoku Mefe Senunu Sere Suru. Kethodie tuye Kesaunu Pulha Khrietsonyü Heteta. Ugo Tsali Givimie Denidie Katholese tuye Kesahauha Vipralhou video shitse ugo Ketherie Pergezu Whuorie Kemetamu diu Kemhidi Prelivigidula Betegi sus Chasaya. Seyeje Kerüsuo to Thekha Tsali Kusoku Mefe Senunu Sere Suru. Pulha Khrietsonyü Heteta Putsugi Dichayu
David Kethezie kakasa chili. Me fe se nunu sededo presido. Jehovah ki kelisuchie kizapeteu. Tisonhie po kalakalia ze puchie. Jehovah sa ja torso tsala potse pizuzo te rukope te kiri purhu krikotse mese. Te ru mu kazasa pumhodzba ke kumu kenisa potsunubaya. Jehovah buz zayengulie kezapie tsasalie ruoshose pumhodzunu Whuorie mesadi purasur sulie. Diekepu unilie mu kizubu ponilie mu ukobu seyiko tonu Jehovah kediu iketsapulie. Sitse katsanu sebokori unidi Jehovah mhodzunu chili tuo puo kizu ketsotuo vor katala. Pus hasalie he kala sache he kala kele kepenyufa sidi seyeko donu he fukengulie mu he kala lichi siro he nzakama sau chelidio mu nke tsenu he nilie ketula. Jehovah Israel kepenyufa bu Thejasanuo chuchie Kechachenu Kechachie ketso sitze temyepeteko amen idi Jehovah tselie. Che Miakra Tsalipo, Eli Thejasanuo Kire mu poseko kino ranelido, Sachü Mili Tsali, Eli Rovishino Sachü, Zabu Tsali Hanyabu Kesiezie puti selido.
Mapro Thejasanuo sedi Niepuuzha Thekha pete kola Niepuuzha Chie Niepuuzha Kerna Thinuokhrieü Kerlide Chido Vipralhou Dr. Ruokuovilie Satsa Uko Pastor Bu Niepuuzha Sekazasudo Chuva Thinuokhrieü Whuorie Bazhakese Krüta Shiro Miapete Go Uzao Mesenu Tsubevisa Nhapeshikasum Hidi Uko Thejasanuo Mechü Tsali Kire Niepuuzha Mechü Thejasanuo There Ugo Pastor Bo Jedio Pastors Go Shiro Ugo Kehou Lieto Utive Tesidim Hatsaka Go City Poteka Krachuva Mirror Krasa Ugo Kerliti Zodi Hamas Zavor Sadi Ndu Tego Ugo Bu Thekha Tsali Niepuuzha Ugo Sachü Tomi Tsedim Hatsavorgasa Undive Ugo Ulietomiko Peshiwe Gatsashi Shetadi Ugo Pastor Zelia di Bubu Niepuuzha Kazakazati Selido. Yugo Peshe Bala Prelirvi. Kehou Kesiezie Kethezie Ninipe Kideri Uni Unumabasi Teni Isiliro Christmas Whuorie Mo Christmas ke ni today Kehou to prepare ni shidi kaze Japutsa Kabala Nyoko Pete Peshe Hanamhara Kisukini Sevordi Ukepenyo for Shoketri Hauke Nipuwe Deri Whuorie Kesedi Unidi Kapetsa Kepekrobaketa Kideri Ukepenyo for Tedza Visi Uko Ndushiri Kepekro Kethezie Ukepenyo for Zedi Ukeni Vidzipe Krüta Ketsa Temeke Kari Ukepenyo for Kethezie Hatokongudi Hisame Jekata Kideri Ukepenyo for Pejesi Uko Kesedi Ketsa Kekriesedi Kepekro Ketsa Peteri Unise Preligne Ketsa Pele di Ukepenyo for Thejeba Jehovah Zapu Zaye Mutete Rufake Lutze Tiene Kepele Meke Lulae Kethezie Kelue Kunyipuzumowe Ketowe Tisonye Ukepenyo for Putipetenu Ukobu Kethezie Sedi Putze Ketsu Lunuya Putikropunu Kesedi Kehou Putze Ketsu Fe Putze Dikeze Unyepu Rusho Poteje Ketsu Patohako Ukepenyo for Hozunu Katoleshinuri Uko Kipuya Ukepenyo for Punia Ketsu Rusho Hakogi Punia Ketsu Katolese Uko Kipuya Uko Thierry Kethezie Nizuzo Ndu Kise Sedegiliu Jezuri Uko Ukakasapie Ukepenyo for Tsukese Anipu Ketike Vi Jazali No Hiko Krie Ngumejevor Ketsukola Mpeje
heko ke lu haidi Medongulie ro heko moza tiche konu lu savo ke to konu no heko ngumeje japi heko tse heko Krüta ke tse o ke penyo fiki tadata o ka sapie o ke penyo fatse ke tse tiunu mi puri o ko ho va jowa heke jeze ke baseki o tse ka sala ke tse tiunu Whuorie ke ze o ke penyo fer sho mu o ke penyo fer Thejasanuo pregelie tse tiene Ugo ke pugeto uke penyofe peje ke ba tenununu uke penyofe peje mu poteje ke ba ugo jedo ke tole se ke premier prepare ugo ze ke zasa jedo ugo die zayu nipu kerkra ja ze ke ze diki priya ke ja Luke tout est me fait gagner kusuku kere tefe se chie pour ne credau chilie sidi Kethezie kase ju su bichili di kapie uko tsdi she hau ha nikola kakeshe amozo neko arakratule ketula hau tsuchi idi jisue sedi pour petakili koski pu katola sekewe nu tafatsu nu presa Khrietsonyü to Kerüsuo Gitsi Diekepu pie fekinu sekelila David we Kethezie u ke penyo feketse ju siro kerdi kusuku tenyenunu me fe kenye mu se kroko ugo Kethodie Khrietsonyü ugo prelide Khrietsonyü how me hosali ro Israel mie ze tu setu ketse mulito ugo do bakinye vokatatiki kershuke hu kodu Kethezie pie uke penyo foketse give thanks to the Lord how nunu ugo keze Niepuuzha kazakilie erkraba pula kesem tu temefe suru kusuku pununu kerpengu katso ugo tsukinu ke penyo fodi kazalie uke penyofe Israel mikobu Kethezie putsnudi okoki pushketse Israel mikobu Kethezie uke penyofe tsdi por shunudi pukeshe okoke pugilie rakraba uke penyofe Israel mikobu Kethezie reshosedi pomhodzunu vorche di po okokitsa po okokitsa ketsitiki po okobu kikim hedi vormorshosi Kedipo pudi vormorsosi, Kedipo lemedodi vormorsosi, Ketze sedi uko tarhosedi uko bu Kethezie putzdi por sure. Ndu kori uko kesedi Katolese uko tse predi uke penyofe Thejeba. Uke penyofe Israel mekobu Kethezie putz ketze. Tsa putze meta uke penyofe se uke penyo fazo pushete ruke kritu mo ketse potse pu ruke tse reshopu ke kripu tse meta uke penyo fa zapie uko ke lugi ke she uke penyo fa uko kikeli tui uko zeke tu ke mi po zapie uko ke lugi cheke se uke penyo fa ginu rebi uko tadzafdi lubazo zo ketse uko bu hau rakra ketse shiri rakra labamur ke sho uke penyo fa halanu nyeko Kethezie se amozunu ke vorki nyeko hako ha puche yeko rasomi tsidi lu yeko futsanyo ko yotu ketse aramia mi tsidi lu rasomi tsidi lu seye ke tsuyopo temi ke duyopo tsidi lu lupe visa parli ru mi yeko pese pida Egyptian mi ko uko ke khalida uko bu uko ukitu tsada uko pesepie uko se temie como midi uko pesepie papu tsada uko nusudi ke meje torke litiki uke penyo fuki ke chatsadi kra Jehovah ki uko meje melodi hey ke penyo fu yeko ngume jeje ke tsa me himelodi uko krasuru uke penyo fu uko fesidi uko kelasa uke penyo fu Israel mi ko bu reshose po modzunu vor ke tsitiki
不太热闹是个是的个，你个我个大的个，你个给路基沃是个这历史皮节，你个些皮世界，你个给路没后面有世界，你个没一个字不能弄，你个是prasse巴是，你个在沃里是个这热克的个太热别啊自己的，我给别人说 Israel 没个记查。我个不给太热是我给别人说这个是不 acknowledge 这个字，啊你不弄是我给别人说做，就算不给这努沃个这这个不个这我个地步，啊超给头没给黑肉做，我给别人说是给别人说给kritu么个这，不给地个么给丢，你不个么你不，我给别人说不是比较个这，Israel 没个不，我个没路努。su o ke penyo fa theje ka tsa o ko melu no no ha ke Krüta o ke penyo fa Jehovah ki vikwa ka tsa para po ban hemu ha no dosuri o ke penyo fa punimo ka tsa sala Israel me ko bu o melu no no tet tochdi por sho ka tsa po se o ke penyo fa o ke penyo fa zo po Jehovah timo ki jutsa ka sa ke penyo fa zo po o ko bu how rakratu di por shukete por medo siro porque que vico rakrakete o que penyo fo o ko giti vikeshe o que penyo fo o ko gi dietotu kete hakor rakrakete o que penyo fo por medo po Abraham ki dieprakese muslim yedi po dieti di kokelisu po shepu po di me ke metizo sevordi Israel se yogi kakeshe o que penyo fo o ko bu how ha rakrabakete Pomedo, uze use reclamota liro, uke pelesu reclamota liro, temie uke lu redivota livi, uke penyefu uke kringu ke mejesu pumota liro, ke kringu ke meje Jehovah ke kriesu pumota liro, Jesu Christa Calvary ginu la shekese Jesu ko pumota liro, ke pele ke lusu bamota duo. Mo ke penyefe halanu Israel mi ko bu hau rakrakesa ke pulamu bu ke tio ko ke tejese u ke penyefe ke ba u ke penyefe u khietor ke u ko ngu meje tor ke rakrakesa la ke shiri rakrakesa la ke kunye po retu di ke lise kizu lise mie mu Whuorie village ko khietor ke mu Kethodie ke tse u ko ke jipo sepie ke ba April jam effect tenye ti je nye ke nye di me fe ke nye ji tie u ko Kethodie la ke tsu me ke meti ke tse je sepo sepie ba ke tse per mu me risu ribie ba mu ko sheke lumi ko bu tie je u futanyo ko Kethodie ke vor ke zevi ke vor rakratule ke tu la idi su sketchu sepe ba Mohammed Israel mi ko ke penyo fo ko bu ke khiko bu ke penyo fo ke tsa sokos rakrapetsdi lutule ke tola po ko bu vor ke tiki ke penyo fo supusi mu ko kike mi ke tsa tapu nu parshi ke tsa rakra ke tsa pomedo po ko kipuse ke tsa ni ko pisedi a ni ko putau Abraham ki pusetu ke tsa tetsunu ke dekeli nye ni ko Kethezie pe atsutuo ni ko ngukeli reshukeri ko sefor atsutuo ni ko akinu tejangu keli a jabe ni ko tse ke tse aginu rabbi ni ko nguli zo ke tse ni ko su rakramu su Kethezie sefor di amazuno atsutuo sedi arshutuo ke tse o ke penyefu ko kicha ke tola se ke wi mo hoseliro Papeteri uke penyofumu Israel mi ko ke perokete. Mo ha ko me hoseliro Kethezie krakukete. Oko Kethezie ka kese niti haunu. U lesson ko kese odoje tsdi. Ha ko me ho di hedi Kethezie haushiku. Ha ke kri ke di bu basatu mo ha. Kethezie ka pio ke penyofutsu lisimo ke tashe. Temi poke lunu su zomote. Ke pele ke to tenu ke mesu parli hote ke tse rakrapesu mimi ke tse chba chiliko les ku kripu jipa ke tse u ke penyo fa Thejasanuo ke tse rebi tu se to ke tse u ke penyo fa Jehovah ke tse
porque vi que ti que vir bi tu seto que te o ko so ko seri muli tu seyede tu te Kerüsuo no ri David zoshiri chili pie o ke penyo fit que Kethezie di o ke penyo fit que mu seyede ke riu hau me hosali ro ke tole se va cha ke jami ko pu ke century pengu ki ha o ko Whuorie Kethezie o ke penyo fit que mu o ko temie lu ki haki ke re tu ta ke Niepuuzha ko tese tu ta ke mu haidi Krüta mi ko Thinuokhrieü se ke tipo si o ko selio bauri ruoda Jerusalem no reshukiu ri pe kawada mu hamidi o ko temie Niepuuzha o ko tese da o ko renanu ka ba ko so shiri Niepuuzha ko mo dida o ko ke di mi ko so shiri mi ke kri Niepuuzha o ke di tsada mu ko utho utetsu o renanu luba ka tsu zo mo liro mi ki tsada mi ki tatsada ke kri Niepuuzha o Krüta tsada ke o ko tenusho ke tize ke sesi dere ko Krüta mi ko ba ko shiri Nehemia ni ko Ezra ni ko ha ko me hosali ro o ko temi ko kiekeshü di ke hupo tsuzo shiri o ko Israel mi se ye hauliro o ke penyo fur shoya ke za Jehovah kripinu tu ya ke Jehovah reshoya ke se ye po tsuzo tu musu tsuzo tu idipu ke kradino hakim idipu a unique society centered on the worship of God. A unique society centered on the worship of God. Ke hutsuzo shiri o ko Jehovah reshoya ke se yepo tsuzo tu idi uko sununu uko reshukiu tsala ke tu uko se de hadodzilie uko putoke hupo tsuzo shiri tsamere da zo shiri uko uke penyo for shozo tu ke heart of worship ke hutsuzo shiri uke penyo for shozo tu uke penyo for moliro ke kritu momu di uko uke penyo for sho hamidi se ye zekeriu ke nyu ri me hosaliro uke penyo for Israel mi kikilie Israel mi get hoto ke adam ginu se dedi Israel mi se yu ze tu ke yezo se for ke uko hako muli tu mo Ezra Nehemia nyoko hakim hidi uko katole sa ko tu ke stiki uko temi ko bu uke penyo for shumu temi ko bu Kethezie uke penyo for shumu di uko temi ko kiezevor di uko ditsi Diekepu sedeli di su hatoko tsede vegete uke penyo for shukete uke penyo for zomoliro papuritli keto temi ke lunu bamu mukete uko sedi temi ko Israel me ko petagete uke penyo for shudoliro po zonunu uke penyo for shulije uke penyo for zonunu uke penyo for shulije temi zonunu uke penyo for shuda hije po kikem yedi uko butsunu di pusushi sununu tslije di sedi temi ko peta Israel me ko seye hakimidi uko techuketa tirini uko vi ko ba ke tirini uko uke penyo for muzunu jezumo da ke tirini de uke penyo for uko po filavor ke tiki uko ngumejela sakete uko regula sakete ti haizovor ketiu David po uke penyo for tsekete po uko bu uke penyo for uko ke krieko rakras ka sasanu kete Israel mi ko bu uke penyo for tejenu kete sedi Israel mi ko kipu po uko kipu kete uke penyo for to seye hau tsake sozo uke penyo for to seye hau supra ke sozo uke penyo for to japie seye hau gi tsake sozo uke penyo for to ngummie penupie uko tsake sozo nyeko uke penyo for tejeli iri Israel mi ko kipu kikem hidi miepo pukel hunu uke penyo for ketike vi uke penyo for ka zako rakramodi Kethezie uke penyo for televitiomu voketan zeko uko krihipie uko bu uke penyo for sho utsker nyupie uke penyo for pinu balia uke penyo for uke krie rakrale mota voketan zeko rakrale mota liro temie kemi kodeya Israel me ko prime minister Kephrü Yair Lapid puche Israel me president saba po UN no address saketa hakim hi ketsu pusa November
teaching Niepuuzha Kephrü hidia tenye November ukre General Assembly UN nu Whuorie Israel mi ko bu se yi bu tsu do ke tse ker tse si mo hatiki u ko temi ke du yu bu zo si te kri yu bu bi u ko Jerusalem nu lu to ke tse zo si ke kri la mo ne mi bu u ko te ke yi fta ke tse mo haidi ha ke tse bi zo mo ne u ko ti chi ni bu di ke te fdi hi dia te ni ki vor ke se ke tse ti ki u ko ti ki tse re ke ni nu temi u ko mi lak hisuru dukri ke wa uko halanu uko ke debe ke merietse uko zizi torba ke tse uko so lashili ke to ke mer bamate idi to ke tse tipundu tse si ne pue pusa se ke tse deri tichi he tenya pengushe jithia hapudi tichi he tenya pengushe Israel mie seye ke meti bo tseli de Israel mie seye ke ku bo tseli de Israel mie ki zunu seye ko donu par pe visa gata patsa khilia gata uko research ko uko findings ko phake vika kra separdi ki zu taza gata technology nu zo shiri gata ke krenu food nu zo shiri science nu zo shiri daruki za zo shiri ni poe pusa gata Israel me daruki za robot sedi temie chisiru surgery tseli ke vi hakat tsuri tse parli te harabi zo ko mo Israel me ki zunu u leadership nu Krüta gata nu zo shiri Vike yes separe cyber defense hako separe de renewable energy hako kizunu leading tsaba kerie totsatu mo kizunu Nobel Prize kerese ngulie de literature nu chemistry nu economics mu peace uke penyo fo Israel mie seyu seto ke tse tie hai ke tse kem hie Whuorie de deri teaching bu di ke te fdi hidia tenye je November Krüta vakra ungo Whuorie ke sekele ke Israel mie per resaba ke tse seyu puzo si ugo beteri hakimidi Israel mie ze shia ugo kizunu Krüta tse ke tse Jado ko seye ze keru prakaba century penguti hakizori mohosaliro Israel me seyu we rever biefakata ugo kikim hidushi kata ukratadze kata ke lupede umike pef bagata tipunu ugo uke penyof zakie ugo uke penyof Thejasanuo ugo uke penyof sho ni ugo pukata anipu nozo moliro heko kitumu heko Hapuritili genze deli idi ugo uke penyof resho ugo Kethezie se di uke penyof tse uke penyof se uke penyof di uke penyof Kephrü bu umelunu bali liro uke penyof resho ketze uke lu se di por resho ya liro uso rosary se di por resho ya liro uke skini se di por resho ya liro uke penyof sugi po nia po japie sugi tsiya Tiago ke lunu mohosaliro uke penyo fetaza mi puri anipu japi atsumote ke tse pulil honye katolese ke pru ugo ko to prakesunu Luke to teker tenye kusukuker pununu kere tefe mpaketse mi kere jisuze ke se ke tse pusa mpaketse me katolese nu mohosaliro uke penyo fe ugo temye modzunu ugo ritse ke tse temye kropo Mie uko metseketse uko priketse ketse mekali viketse ki michelano. Sla uko ruhu voketse no hiko hakitu ho ketse peshetu yasi. Mo haitu di Whuorie jisuze kese ketse tiki uko jisubu uko tse keso rosanu ketse jisuki cha. Mo jisu tu voda liche tu vodi nyoko pitseke jauze keseche. Ni uko tu voza ke tunu Ruokuovilie tsadasi. Mi porebi anipu idi ponidi shekhu idi Whuorie ke penyefum hozunu te chuzili di uke penyefu jisu reshuasi jisu poketo kete di mi kerre tsaka sorhosomo me mi tefko kira povoda nke peleto tsaka sorhosete uke penyefu uko tsaka sorhosota mo me uko peteri uke penyefu ke krungu ke mejelamo tu ke tshe tia hai ke tsake lulu balhozo ke tsa erkra ke sasuke uke penyefu ke krungu ke mejelamo tu ke tshe uko peteri mpa ke tsme ke midi ke pumalano pe joma ke tsa uke penyefu hodzunu ke tse ke tsa uke penyefu hodzunu Whuorie ke tsa
Porshun zo shiri porshuli kenz kete poze ke peroli kenz kete shi ke tabu nouveau deri uke penyufe oko kelas uke penyufe punyo Jésus Christ kapie oko Khrietse oko ngumejese uke penyufe oko bu Kethezie potse kete pomedo Israel me shit kelu me hoseliro oko Kethezie uke penyufe uke penyufe oko zeketula oko tie oko kelu mo hoseliro kama sorrofe oko chatadi oko zetu kete oko Catholic ke we use Catholic ka sau Krüta idipu oko potho ngu ke li ko ke krimikiri oko penyu fateji ko to se ta zo pa ke kripule genze oko tiche ke niveau ke tatiki COVID-19 tiu no zo shiri lesepije jitie tiche teriki zo shiri oko ma ke kranu michidi Whuorie ke she oko penyu tifadi Whuorie ki vor to shi ke oko penyu tifadi Whuorie uke penyu ke kruke kula motu ke tse uko chedo ha for di haki uke penyu for shuba tu ke tse peleyame uke penyu ke khie nguke mijelanu nuzo uke penyu ko kruke sala uko theka tsohari ba ke tzo Israel me ko uke penyu khmeredi luyali ro uko uke penyu khmeredi luze Kethezie uke penyu tsdi luze uko Kethezie uke penyu ya ke tse Putzake me yetosa Jésus Christ lanu Calvary lanu nuzo Calvary bamo ke tse tie oko ke luha puri ke kripunu tozo to oko ke pumanu to liozo ke tsenu Christa oko penyo fe Jésus Christ punyubu oko la shese Johann Seker sorunu oko penyo fe kizu kretorzo ke tsala po punyo pu kreto ke tsepie oko tse pubu Calvary ginu oko la shie Catholic ke we nu uke penyu fe kanan kapie Israel mitse Catholic ke saunu uke penyu fe Jésus Christ ginu tele kechachie posedi dida geto ke luke vi posedi okotse Israel mi kobu cheke voni ko rekra Israel mi kobu uke penyu fe Egypt nu ko zeka par ko rekra che ke mosa sedi Israel mi ko kipu Tie uke penyu fe uko kipu ya ke jau meta uko bu Calvary rekraje Jésus Christ rekraje Ponye ko na chke sako rekraje Calvary ginu puje pe kruke sako rekraje Tie uke penyu fe uko kisu puya Jésus puje jigo ze cheke voni ni ke tsitiki arekratu leketula ni ko hau tsitsi idipu uko bu Jésus uko la Calvary ginu tseke sahako rakratuli nu ke tse uke penyu fe uko kipuya uko tie Kethezie se uke penyu fe tseke tse tie uko soroseri tsekhili ba ke tsala Kethezie pe uke penyu fe tseke tse suwe tsomo ki kruke diese ba ke tsala unni ba ke tsala uke penyu fe ki Kethezie ka ke serbi tsomo unni ba shiri bizunu ba shiri Ki Krüta ke diezeli me bif bazo shiri. Khile ko moto ke lunu chu bazo shiri. Ke ni jiri musal hote nye I bazo shiri. O so ropuri tu motazo shiri. Ki zunu ke me ropuri basa motazo shiri. Uko Kethezie kapio ke penyu futseli ke vi putsa la ba musu temeta Jésus Christ lanu. Calvary lanu. Ke krilamu na Calvary uko ke lu bi ke diwa ke tau. Calvary oko bu ke lu haul hula salvoda ke tse ke lu ke vipu luda tu ke tse sedi oko tse ke tse Israel mi ko bu tunyize mu me fidzu cruise ke tse kanan tetsunu lu oko bu oko penyu fezedi tele ke chache luda ke tu Jésus Christ gi nu tsipi oko tse oko krabame nebame tenu shobame unibame unu ke hu ke rutsefe bame Uke ninguli mo tofe bame te zizieli mo bademe uko Kethezie pie uke penyu futsu ke tue Christa ginuzo uko situation hau ginumo uko sorho ginumo uko kinyi ginumo hasim hale ginumo uke vike kununumo deri Christa ke vike kulanu Kethezie pie uke penyu futsu ke tuzo ke krie ke pelemiko uko pete ke pumamie uko peteri pe jowa da ke tsimi temi mi pray
Diri Jesu Krista Calvary ginu pusutsa a pusutsa kasalanu. Tie Kethezie ni hawe nipo mu anipo. Uko penyo for shuli ke vi Calvary lanu Kethezie pie uke penyo fatsili ke vi tipo we. Uko penyo for nyo Jesu Krista mizu nu von katsatiki Kethezie pie uke penyo fatsike. Anipu mpejewe Kethezie pie uke penyo fatsidi Calvary lanu Kethezie pie uke penyo fatsidi Jesu Krista mizu nu von katsatiki. Po Calvary ginu ko pusutsa kasalanu usapra kasalanu japi utsa kasalanu ungu meje kasalanu Kethezie pie uke penyo fatsike. Akezenyo ko Jesu Krista bu ke meje kasanunu ubu ke penyo faze ke Vilalhou chelie. Ju puginu dizide ko kasapu chekeli haunu ubu ke pumako vakilie siro kachache ke ri shedze nikeli hau rokratule ke tula Niepuuzha khashate. Niepuuzha bu uke penyo fa kitsatie mu temye kitsatie. Ke dipum heli morshu siketse rokrale ke tu thakeshapu. Salam ha hau ke tsunu we uka kesapie uke penyo futsudi po Kerüsuo po diese ke che ke pele mu rofuki tsatie tu Sachü ke tu Diekepu che morshu. Uke kru ju uke krimi ke Tekha se Kechakechü po chetu. Ju utsunyo tahita ropie Niepu ke Kire mu po Diezenu sesher ke lakelie cha ke lakelie che prele ke tu ke lenu we phahau chmorsho. Jesu Krista uke kelie ju po temie pete pusuche shekewala ke lakelie mi ko ke lalie ke moko ze me hodi ke mi tho ke luse ki ju moje thake po chali tu me sakemo die thokemo mi ke tha nufunuye mu sakemie ke krikori Thejasanuo uke lakiliu Niepu Jesu Krista che Bazhakese phahau chmorsho. Niepu nu upete shizeri prete sala ke kriengu ke meje se Whuorie Khrietsonyü Whuorie lacha ke chekene mori nusho ke hupo nuri Whuorie Miakra ju Whuorie Kethezie Niepu diezeche balituo phahau chmorsho. Renyome nedi uke joke muko ju vajo vamuke wako ke pumako pravadi Krista ginu uke penyo fuze dizide ko kelie hau kakamesapi balituo muke meje mu ke ko chali morsho. Krista lavor uzeli kemoche jasuche pukirabi uke pelepie balidi pukehu tekerorie ju puzapu chabadi tuo po Kechakechü chatuo uko puti haunu doyupo keze si zidi umelununu uke penyo fuzeker cheketse titseli tuo. Ke Kire ke masanyipu nyo Jesu Krista Calvary ginu heko pusutse kese jiu siro rila shekelie ke ko haulamo tuo ke tshe heko kitusi mpejewe nipu heko ke pumanu tu lio ke tsunu no heko la Calvary ginu shese heko bu no heko ngume jekase hako harakratu leke tula kerkracha hautsdi nteje tu nusa jidog kehu kezedi
no heko la kese kese mizunu kepekro kete haunu no heko zebadi heko Khrietsonyü heko Kephrü suje heko ke zoke muko vapi heko tsuje muke meje ke kruke kosedi heko ke lugi tsuje Jesuzano apu Jehovanki hemeje melumu chayawe amen uko lieto miko pastors Dikon miko nyoko pejiri hakishirli di uko keze uko penyefuza putsutumo Sachü putiu Whuorie te po petakele koze machutuo di kebalie sidi pushe ukoki akemeje ke tamhodze nyekoze chekavuni hau nina tho vorzo ke krilamona anyekoki putushutua ukepenyefe ke di nu su tsitsi Whuorie ke mochie amhakipuri nyekoze hau chalali loketala sita Sachü Thejasanuo chipili di Kethezie kaselie di she Kehou pili di Kechakechü chi ke krilamona anyeko ki putushutua uke penyefe ke di Whuorie ke mochie chi yawinu anyeko ze kubezu hau krisali loketala sisa Sachü nyekredau chipili sidi Kethezie kase jiu su bichili di kapi ukotsudishe hauha nikola kakeshe amozo niko arakratule ketula hau tsuchi sise susutui uko machakilishe po Thejasanuo chipilie dishe tehie hauha nikola nu Krüta keshe pe krukeshe ajiu la titsi dikokelie kesauzowe Siri hare atesheketu jeri mizgi azebazo sirotemi reliwe pedzeperie chutu di repieketu kemie chuzotu deri putesheketu temiuwe chilitia sita ke chatsilitu tiki kabake krie kemesanyepu nyu Jesu Kristabu Calvary gidu pujepe krupie yeko krkamesasa Thejasanuo shiri nyakradau shiri heko lanu kakeshe viu ketoleshe heko kipu heko bunu Niepuuzha do Jesu Krista Calvary ginu heko ngume jekese hako rakrala kese tipo chekese ti haunu zapu zaye mu tetsete rufakiliu tsuchi nyonyoko bu utho urali pimodi haunu kepekrobadi tachutu keda tsihichi ndieno hiko kipu kesekemhe hiko petebu hiko tuo hiko relipidi hiko cheka sapie ntsidi no hiko la kesekese miza haunu kepekropre kelie mie tsuchi ke krinyipu hiko kesedi no hiko la kesekese miza haunu kepekrodi no hiko ke kringu kemejiko rakradi nreshu ke tsati haunu no hiko zebadi hiko Khrietsonyü
Jisuzanu apu Jehovahki Yemejemelomu Chayawe. Amen. Zulu Fukamomie, Haunu Kepekrolilo. Uza Kehu Kekebamie, Jiki Haunu Kepekrolilo. Nyako Pejiri, Hau Lebali Rovito. Tehiu mu Miakra pililiro Nyebanunu Kechatse prebadi Ogo Keze Kethezie Tsumukrituwe.
Bonye kreda chipili di uke penyo fe tsese di bichipie uko tsese. Hauha digi nuke kier nye kreda uzo. Lipie tselichi hauha amozo. Se shipo de hiuri chipili di jase di kapie uko tsese. De hie hauhari nye kolanu kruke par ajiu la di tsi di kokelie tejo kesa uzowe. Nye ko hau kriprechi. Zemu kili ride. Chatsalido. Kekhriniepu. Heko kiidi Kethezie zumutumu. Nyu Jesu Christa Calvary ginu heko pusucha kese. Shedze ke vipo pi heko ketse. Nguke mejie ke zova kelie se hiko ketse. No hiko sunu takese tie hiko nkrezifati luya kajami zeru. Hiko nipu nsho Kethezie pienze yawe. Nzabu Kerüsuo tiliche. Nyonyoko no hiko ngumeje kese mizu nu kepekro kelie ke no japie uke lugi tsese. Nguke mejie kepelese hiko tsudi. Hiko bu hiko mhodzata. Hiko ze keperhidi luvo ke tukonu. Kethepu, kepele. Nguke meje sedi nzaputsovo ke liye tsuche. Jisuza no apu Jehovahki. Himeje melomu chayawe. Amen. Thekha Tsali ku krigini di hit fesoru hau tsubie uke benifo tseladio tsali krata nibu buti selero. Mule da ro peteshe thale. Bazhakese Niepuuzha lieje Gizeu Kethodie Bonhokese Ruokuolhoulie
Vipralhou. Telanu ugo Kesiezie Mechü Tsali Matsabu Krasidi Kethezie Niepuuzha Ndu Hakengu Getsunu Mipu envelope no Raka Kire Kasa Mipu Labu Jivi Sezo Yopunu Raka Lakpengu Kasa Ugo Sigilim Hidi Hana Teza Punyo Zadi Jehovah ki Ketsatsa Sedi Punyo Tefumipo Ngulie Pusapuye Samuel Tsali Thekonyo Bazhakese Posupie Jehovah Lietsli Noudi Pie Ruokuolhoulie Chiki Hana Uzel Hubadoro Ndu Punyo Thekha Tsali Thinuokhrieü Kasidi Jo Nigo Pastor Go Kapatami Kodo Pumokholiji Apie Jehovah Tsalasoho Imeche Ugom Hakakra Pie Niepuuzha Shosede Whuorie Unukabe Ukapenyu Futsudoke Ketubo Basi Nipu Kinungu Kili Keduboshi Kesoro Rikaba Kikrukevi Unigaba Thejasanuo Rizedi Utzjila Parkelie Mahakole Menyudi Pastor Pusa Kelakeli for Ukotsode Cruz Ginu Tsugasa Jehovah Zekeze Vili Kadala Ukobu Ukonili Nusa Wetie Nduri Niepuuzha Shogata Uroshoki Vito Sevor Niepuuzha Jodori Ski Viko Gatsabe Niepuuzha Niepubu Ula Puzazilia Putajabu Kikunu Whuorie Ukatsibe Niepuuzha Dikeze Ketsatsedoke Kehri Niepuuzha Puza Yepo Jehovah No Jabi Hiko Ketsoko Ntajake Viko Vor Kehou Tsali Ke Hiko Kehugatsanu Hiko Keniki Hiko Bu Whuorie Hiko Temie Kemo Hotoradi Nipu Jehovah Hiko Nuke Mugiri Hiko Mevukulimede Sala Hiko Nuke Shugiri Kraheritu Mengade Nipu Hiko Kakagat Keni Kakadude Hiko Prilasje Hiko Bukataramodil Huli Nipu Zabi Hiko Tsasje Nipu Nyoko Uroshoke Vitoko Sevordin Sessa No Lili Zabi Nyoko Tsedebu Nidi Lakina Volide Kire Hikon Tsedi for Hiko Nuripian Tsayawe Hiko Meluripian Tsayawe Hiko Kalhuri Roshozo Hiko Bu Diezekalhu Diezerosho Ma Purila Hiko Karasamudi Hiko Toshilidi No Zabi Hiko Ketsa Kitsuki Vihalhou no Ruokuolhoulie, Thenuokhrieü, Thejasanuo, Kraketumi Thenuokhrieü Nipu, Kelupeketumi, Kelakeliu for Gadala, Munokizo Memhipilia Gadala, Onum no Hikozetu Teru, Niepuuzha, Nyonyokotsike Tisje, Get Krabagazumi Burit Zagadari Prihe, Zofaketumi Buri, Noe, Get hot chicken unuri. Kiza Hanukel Lunuri, Hiko Yape Vipisagadago Kradi, Hiko Kerike Penufum, Hapete Nigatsu, Hiko, no, to Mapetepia, Hiko Yatsuvegaba,
Thejasanuo Miali, Thejasanuo, Zem Hakengu Kerhede, Kinu Ketuko Pete, Hiko Vidagaza, Jesus Christus Zedi, Car Hedagaza, Jesus Christus, Sachü no Kesiezie di no Prosero. Sokope Vidi in Thejape Via when you put. Thejake Whuorie Ninyo Tsokeli Lari Kethezie. Niepuuzha no Hiko Shoko Lili, Jabi Hiko Tseikha. Hiko Bu Hiko Jeleme. Hiko no Kephrü mo Hiko Noudi. Christaze Hiko Kinuvo Pregele. Thejake Sabi Hiko Tseikha. Kenika Sabi Hiko Tseikha. Ngoshikelia Toshikelia. Musidi Miakra Vareme Krogaza. Hiko Tseikha. Tisoza ke shukari kramodi, tisoza ke vigo vorge to go meredi, hiko bu meredi, hiko zajika sagale sedi, kitiki nu pachedi, galakle Niepuuzha Jesu Christa zanapu, nkia meshe melumu chasawe. Amen. Petego pejo. Nu kebako mu Kephrü go president secretary Krüta go chie ugo Mechü Tsali bado la tu la chazu padi Kephrü bezadamo ke la hakya korli di ngo kasile damo Kethezie hudono Ketsakara hudono kabago Krüta Kephrü go president secretary ugo Mechü Tsali ne bazla kechi yada di Kephrü bezadamo ke la Kire no Bazhakese perform Khrietsonyü Bazhakese la Vilalhou. Kire no Bazhakese perform Khrietsonyü Bazhakese.